Dok čekamo da ova prisilna pauza u Formuli 1 napokon završi, morali smo pronaći način da sami napravimo malo akcije. Zaputili smo se u Austriju na DTM, a usput svratili do naših prijatelja i završili na stazi Štiria kartingu u Grazu. I ne bilo kakvoj stazi. Layout inspiriran legendarnim Nordschleifom s kartinzima od 390 kubičnih centimetara i 13 konjskih snaga. Naravno, morali smo odvoziti utrku. Ali onda dolazi preokret. Kiša iz vedra neba, staza se pretvara u potpuni kaos, grip nestaje, a utrka u jednom trenutku biva i prekinuta. A prije toga pogledajte i poslušajte što nas je dočekalo kada smo stigli. Evo nas. Evo nas, da vidimo. Nova staza, to je stara staza sa novim dodatkom. Ćemo vidjeti kako izgleda. Ne znam da li tu gore vidite, imate slike od sveg. Tako da vidjet ćemo. Idemo polako. Karting. Guza debela. Staza je Nordschleife sa tim dodatkom prijašnje staze Monaco, kako se zvala. Idemo.
Dakle, ovo je novi dodatak Monaco. Sada na staru nije.
Kvalifikacije su gotove. Prvo mjesto za sada. Sada nas čeka utrka. Vidjet ćemo kako ćemo tu proći. Staza jako zanimljiva. U početku jako loš grip. Nakon toga je bilo malo bolje. Sad ćemo vidjeti. Idemo se ohladiti malo, opustiti se. I idemo na utrku. Za sada sve ide po planu. Malo zadnji krug sam ovdje agresivno ušao, puno poskakivanja. To nije bilo dobro, ali dobro, znamo za drugi puta sada. Samo da nas kiša ne prekine, u slučaju kiše vozi se dalje, ali ako bude jako velika kiša, tada se utrka prekida. Sada stojimo svi. Idemo na prvo mjesto. Auf der rechten Seite fährst du mir auf die Nummer 1. Okay. Was, Ullmann? Jo. Was für Nummer? Idemo na prvo mjesto. Kvalifikacije su dobre. Gume smo sada pokupili svakakvog smeća po njima. Adi bi trebao biti drugi. Sada nas slažu. Adi je drugo mjesto. I idemo sada. Ako karting ne umre u početku, bit će dobro. Pratimo svjetla i krećemo.
Ja, kein Bremse. Kein Problem. Fast weiter. Ja, Schicker. Fast. Da fast aussehen. ja, ja. Jetzt kommt der Regen, gell? Achtung, langsamer. Jednostavno nema gripa. Nikako ne. Evo to, gripa nema, vidjeli smo odmah u prvom zavoju. Eto, znamo nam je sve bilo dobro dok super, jednostavno prejaka je. Šteta. Super, danke. Eto ga ljudi, to je to. Nadam se da kamera još radi, tako da... Eto ga. Sad da vidite kako to sve ide. Zadnje mjesto, ušli smo u boks, kada nismo trebali, to je to.